ngishilo ngathi mina uyafosa lo mfana ngishilo umuntu ongamnika isihlathi ngabe sekuthiwa khona into angayikhuluma okuthiwa ushaya ikupha angaginqa bani nalowo jumbo futhi ujumbo umshaya ujumbo bona mboto yasutha fese ngoba enwabuka ngisho ekhuluma nganwisa la qo shaginqa phansi ujumbo lanto hayi suka umuntu washawa nje nasitabani washawa nje na indaba seDubai lo la mhlaba nje umqede ube yiyenda akaphiwanga ungayiforce into oyibona ukuthi awuphiwanga lo mfana akaphiwanga ukhuluma phansi uyathula ubanga isono nje kwalo live lona unomthandani ukumbona umuntu okhuluma umfana ugqwala inyembezi emehlweni udabukele umnokwe bakhe iyakhalisa nje imfesi ikala nje ithi sawubona uthi hawu bakuthi vele udabuke vula ubuthi isono ngibona wathi ngathi sidala ngathi nje ngathi umayogadi ayisuka Petho nje lento imfezi iyadabukisa kube nje ivele iyeka baqhubeka obhongoza bathatha intombi yayo ithi uNkulunkulu uyongibonela bahle kumanxele ngoba manje uphansi force into engekho